ubwo igihugu cyamwiyambazaga yaretse akazi kamuhemba miliyoni 20 ku kwezi. Ni umugabo w'intiti akagira igikundiro karemano yahawe na Rurema. Dr Edouard Ngirente wari Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda ni muntu ki? Mbere y'uko turebera hamwe amateka ya Dr Edouard Ngirente, mbahaye ikaze muri iki kiganiro ndetse no kuri iyi sheni ugiye gukurikirana iki kiganiro. Ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo inkuru zose ujye uzibonera ku gihe. Reka aho umwanya ubanza uyikore wowe uhageze ari ubwa mbere. Urakoze cyane. Mbahaye ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Dr Edouard Ngirente wari Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda ni muntu ki? Amateka ya Dr Edouard Ngirente. Mu busanzwe Dr Edouard Ngirente yabonye izuba mu ntangiriro ya weekend kuwa gatanu tariki 22 Gashyantare mu 1973. Yavukiye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gakenke ho mu murenge wa Coko. Uyu munsi umwaka wa 2025 Dr Edouard Ngirente afite imyaka 52 y'amavuko. Urugendo rwe mu mashuri abanza Dr Edouard Ngirente yagize ku ishuri ribanza rya Rwahi, ni mu gihe amashuri yisumbuye yayakomereje mu ishuri rya Groupe Scolaire des Sare, rikaba ari ishuri riherereye mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru. Nyuma yaho Dr Ngirente yaje gukomereza amasomo muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, aho yize ibijyanye n'ubukungu, akaba kandi ari mu banyeshuri ba mbere bize muri kaminuza nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Nyuma yo gusoza amasomo muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, Dr Edouard Ngirente yaje kubona akazi muri iyi kaminuza aho yigishije mu ishami ry'ubukungu, akaba icyo gihe kandi yari n'umuyobozi muri kaminuza ukuriye umushinga wari ushinzwe kugenzura ibijyanye n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Nyuma y'ibyo bihe muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, Dr Edouard Ngirente yaje gukomereza amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters muri Kaminuza ya Louvain iherereye mu gihugu cy'Ububiligi, ndetse aza gusoza ayo masomo ahabwa impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza. Nyuma yaho Dr Edouard Ngirente yaje kwiga amasomo y'impamyabumenyi y'ikirenga PhD mu bijyanye n'ubukungu, hakaba ari naho yaherewe titre Dr. Iyi mpamyabumenyi akaba yarayikuye muri Kaminuza ya Catholique ya Louvain iherereye mu gihugu cy'Ububiligi hari mu mwaka wa 2010. Mbere yo guhabwa inshingano zo kuba Minisitiri w'Intebe y'u Rwanda mu 2017, Dr Edouard Ngirente yabanje gukora imirimo inyuranye irimo kuba umujyanama mukuru mu by'ubukungu muri Minisiteri y'Imari mu Rwanda. Yabaye kandi umujyanama mukuru w'umuyobozi wa Banki Nkuru y'Isi mu mwaka wa 2017. Ubwo yari umujyanama mukuru mu buyobozi bwa Banki y'Isi muri 2017, Dr Edouard Ngirente akaba yarahembwaga amafaranga ibihumbi 20 y'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga amafaranga miliyoni 28 ku kwezi y'amanyarwanda ku kwezi, ndetse icyo gihe yari atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahitwa muri Colombia. Ku itariki 30 z'ukwa munani 2017, Dr Edouard Ngirente yashyizweho nka Minisitiri w'Intebe y'u Rwanda. Ibi byasohotse mu itangazo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yasohoye ahagana saa 7:05 z'amanywa. Iri tangazo ryamenyeshaga ko Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ashingiye ku bubasha ahabwa n'itegeko nshinga yashyizeho Minisitiri w'Intebe mushya ari we Dr Edouard Ngirente. Nyuma y'uko iri tangazo risohotse, umunsi wakurikiyeho tariki 31 z'ukwa munani 2017, Dr Edouard Ngirente yarahiriye inshingano nka Minisitiri w'Intebe mushya mu Rwanda, akaba ari Minisitiri w'Intebe wa 11 mu mateka y'u Rwanda. Gusa by'umwihariko akaba ari Minisitiri w'Intebe wa 6 w'u Rwanda. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Edouard Ngirente akaba yaragiye kuri uyu mwanya asimbuye Anastase Murekezi wari warahawe izi nshingano guhera mu mwaka wa 2014. Ubwo Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente
yamaraga kurahirira inshingano zo kuba Minisitiri w'Intebe y'u Rwanda, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yamushimiye kuba yaremeye gukorera igihugu ndetse amwibutsa ko ubushobozi bwo kuba Minisitiri w'u Rwanda abufite. Hirya y'ibi byose, Dr Edouard Ngirente ni umugabo wubatse, aho afite umufasha n'abana 2 b'abakobwa. Reka dusoreze aha ngaha ikiganiro cy'uyu munsi. Wakoze uwo twabanye, ndagushimiye. Reka dukomeze kubana no mu biganiro byose biri imbere. Bye bye.